Umfakazi wembuso wesithathu uTumelo Madlala uvule inkundla ngekukhomba loyo lathi uyambona ukuthi nguyelo wafika endlini yenina wesingane saseNzomeyiwa ngaleso sikhathi Kelly Khumalo. Kusola abantu labavela kulamanye amave angeke kusombulule Tinkinga letibukene nalelive. Umqeqeshi wabafana bafana Hugo Bruce uthi bakhethe ngenhloso ekubuyisa kuDecember icenjini lesive lamaqembu laphasi labatawudlala nawo umdlalo webungani. Lishonile wena wekunena sikubingelele sikwamukele Tindzaba eSwati kweSABC1 sibuke natala muhla. Umfakazi wembuso wesithathu uTumelo Madlala uvule inkundla ngekukhomba loyo lathi uyambona ukuthi nguyelo wafika endlini yenina wesingane saseNzomeyiwa ngaleso sikhathi Kelly Khumalo ngenhloso ekubamba inkunzi ngeminyaka wa2014 eFossil Ras. Loyo ke bekungumsolwa wesibili kuleli cala lekubulawa kwa-Meyiwa bongani intanzi. Madlala uthi Meyiwa bekacinzitela intanzi elibonzweni lasekhishini. Namuhla bekulilanga lesibili lekufakaza kwaTumelo Madlala kanzi kuchubeke njalo nekuphuma kwemininingwane ngaloko lokwendeka ngelilanga lekwabulawa ngalo lebeka ngomdlali webhola useMelika. Umbuso ke namuhla uchubeke lapho bowugcine khona itolo nje ucele Madlala ukuthi akhombe umsolwa lambona kulabo labasolwa kulesehlakalo. Madlala kakeke ke liguma uvele wakhomba bongani ntanzi. Yes, this man with the blue t-shirt or green. He's the one that was held by Senzo. Sorry? He's the one who had the cut beard that was cut or shaved. Kepha ummeli webasolwa ku1 kuya ku4 TT Thobane ubese uphindze leta Madlala lapho amtshele khona ngalongwethwala njengoba athe ayikho yonke lento la ikhulumako ngako ke kude umuntu lo wangena lapha endlini. Kube sekuvela umniningwane lomangalisako ngaseNzomeyiwa Kelly Khumalo naZandi Khumalo. Senzo had a relationship with Zandi as well as Kelly at the same time, and Longo was not happy with that. Nanje uma ngishilo ke kuwena ukuthi ke uSenzo ke kwakhona noma wayethandana ke ne relationship noZandi kanye futhi noKelly uLongwe ke kwakungamthokozisi ke lokho. I know nothing about that. I don't know about that. I further put it to you that the witness will come and testify on his statement mentioned that he heard a noise next door, like people were really arguing. Madlala kaphike ukuthi wabhadalwa imali kulenye itinhlelo teNetflix liyadlala engakaqali lelicala kutekwa. Thobane uthi bahlose kulethela abadidiyeli bayo enkantolo. Njengasemihleni bekukhona ke lokukhona enkantolo. Advocate Defo bekakhona njengoba bekafuna kubona lijaji mayelana neludzaba lelidokethi lelisolo linemsindo lesibili lithinza loludzaba. Emaphoyisa nabogaza babitiwe ke kude kutolungiswa lesimo. Ngaphambilini Defo wahoxa kuba ingcinya lelicala njengoba bekasola enkantolo ukuthi ithatha luhlangothi. Ngikusho kwaMichelle Gavin losebuholini ku-African Studies kumkhandlu wetebudlelwane nemava ngaphandle eNew York live leMelika lifuna ukuthi leNingizimu Afrika litibambe ticine ebuholini ikakhulukazi kulelive kati le-Afrika nakulesigodi lesendasi nalelive kati. Lokhu kulandzela ukuthi iMelika isukumise lihlelo lwayo nge-Sub-Saharan Africa ngenyanga yengci kulomnyaka losedulu. Gavin bekakhuluma uma emkela mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa eWashington DC lapha eyocala khona tingxoxo letfaka ekhatsi mengameli walelive waleMelika Joe Biden nelisekela lakhe. Wagcina ngalona beka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma ukuthi mengameli wakuleli avakashele bandla khulu eMelika. Njoba bekahambele isidlo sasemini sebaholi base-Afrika lebesiholwa ngilona beka ngumengameli waseMelika Barack Obama nga-2014. Ramaphosa uvakashela iMelika ngenhloso yokucinisa ubudlelwane emkhatsini balamave lamabili. I think this visit is very much of a piece with the US-Africa strategy that was actually rolled out in South Africa not too long ago, as the Biden administration tries to reframe its relationships on the continent in a much more global context. Kuningi lokulinzeleke ukukhulunywa ngako lokufaka ikhatsi tekuphepha kulelive kati leAfrika nemhlaba wonke jikelele ikakhulukazi lembi lechubeka ke Ukraine.
Ibheyili leliqhubeka-ke enyakatfo yeMozambique kutsengiselana nekutshalwa kwemali, kuswelakala kwekudla e-Afrika, kuguquguquka kwesimo selitulu, temandla, takhiwe netemphilo. While I agree with you that it's unavoidable and certainly the consequences of the conflict in terms of the supply chain issues, particularly when it comes to food, I'm sure will be discussed kind of more fulsomely. Iningizimu Afrika live lelitsengiselana neMelika kwenca onke emave lase-Afrika ngamaphesenti lange-50 sukela nga-2010. Ilinganisela ku-$21 billion imali leyentiwa ngulamave omabili ngekutsengiselana nje mnyaka wonke. The Biden administration will be looking to make progress on the economic relationship and find ways to overcome obstacles and deepen ties. Mengameli Ramaphosa kulindeleke ukuthi ahlangane nebaholi betenkolo nabomkantshubomvu ukuthi emalungelo eluntfu labadlala indzima lenkulu ekulwisaneni nahulumende welibandlululo. Sela lamengameli wakuleli David Mabuza selvete ukuthi uhulumende ude tinhlelo tekutsengisa ingaphandle lephehla gesi iEskom. Uthi lokungenani uhulumende utawenda konke lokusemandleni ukuthi igesi uhlala ukhona. Lokhu ke ukusho nakaphendvula imibuto eParliament lamuhla. Lisekela mengameli David Mabuza beliphendvula imibuto eParliament leyamene namabhizinisi ahulumende. Mabuza uthi uhulumende akakatimiseli kutsengisa ingaphandle lephakela gesi kuleli. Uthi uhulumende utawenda konke lokusemandleni ekuqinisekisa ukuthi Takhamuti takuleli titfola gesi lowanele. We should take this opportunity to reassure every South African that will continue to work hard to ensure that they have access to reliable electricity so that they can realize their needs and the developmental hopes and dreams that we have set ourselves as a nation. Lisekela mengameli libutwe kabanti ngetinhlelo tahulumende kulwisaneni nekwembiwa kweligolide ngalokungekho emthethweni kulandzela tehlakalo takamuva tekwembiwa kweligolide ngalokungekho emthethweni esifundzeni seGauteng. Already police have reported that they have arrested successfully more than 4,675 illegal miners. They have also closed 135 mining holes, and the process of closing decommissioning mines is an ongoing process. Mabuza uthi uhulumende unetinhlelo latibekile letawusita abantu labasha lokufaka ikhatsi kusekela emabhizinisi lasafufusa. We will support small businesses. That is why in a way of restructuring ourselves, we have created a ministry that will look into the affairs of small enterprises. Ingivuselelo lobisi Tindzaba SABC eJozi. Kusalabantu labavela kulamanye emave angeke kusombulule letinkinga letibukene nalelive. Lokhu kushiwo ngumbiko lokhishwe yi-Security Studies neNyuvesi yaseJozi. Lengimbiko i-Operation Dudula lengavumelani nawo nalabanye bantu bakulelive. Lo mbiko ubitwa nge-Busting Myths About Immigrants in South Africa. Labanye ndi kulelive bathi bantu bekuchamuka emaveni ngibola bangakuthi kube nenkinga yokuswelakala kwemisebenzi bugebengu kushumbiswa kwebantu naletinye itinga letikhungethe lelive. Kepha umbiko lovela ku-Institute for Security Studies kanye neNyuvesi yaseJozi lobhalwe ukuthi Busting Myths About Immigrants uthi kude ubufakazi lokuqinisekisa lokho lokushiwo bantu bakulelive. Samuel Mukwena lovela kulelinye live ubeke ngalena ndlela. They blame immigrants, but Africa is our home. There is no place a black man is from Africa. You understand? As long as you isolate your brother, which means you are not going anywhere. Ngekusho kwemibiko Tinkinga talelive tiyohlala tikhona noma bonke abantu abavela kula emave bangabuyiselwa emaveni abo kanzi benda 6.5% kulelive. Dr. Anthony Khaziboni lovela ku-Institute for Future Knowledge e-UJ ubeke ngalena ndlela. Scapegoating immigrants will not result in significantly improved healthcare service provision, reduce crime, or address unemployment, as suggested by some politicians and people in government. I-Operation Dudula iwuchithile lo mbiko. Isaac Lishole we-Operation Dudula ubeke ngalena ndlela. A significant number of people get into South Africa through means that are not detected. And for that reason, it cannot be, nobody can stand there as a panelist and be factual and say that we only have 3.995 migrants.
emalunga edudulo labeka khona acele tifundisa ukuthi tivakashele emadolobheni nasemalokishini alelive kude titobona tingcinamba letihlangabetana nebantu bakuleli live ngaphambi kokuthi bahlanganise umbiko. Indvuna yelitiko letasekhaya Dr. Aaron Mtswaledi uqinisekise Takhamuti taseZimbabwe letikuleli ukuthi angeke kube nekubambeleleka kweticelo talaba labafuna ukuchubeka bahlale kuleli lokuthi ngemva kwekungeta kwesikhathi sekufaka ticelo tekutfola emaphepha ekuba kuleli ngalokusemthethweni kusukela ngenyanga yeNgongoni kulomnyaka losetulu kuya enyangeni yenhlaba kulolotako. I feel that South Africa has a problem, like many other African countries have respective problems. Lokulandzela ukuthi le live lihocise emaphepha lavumela abantu baseZimbabwe labangedulu kwa-178,000 ukuthi bahlale basebente baphindze bafunze kuleli. Nanoma ngabe litiko letasekhaya lingete isikhathi ukuthi made kube inyanga yenhlaba ukuthi bantfu baseZimbabwe bafake ticelo tekuvuselela amaphepha abo labavumela ukuthi babe kuleli. Lelitiko liyagcizelela ukuthi litfole ticelo leting-9,000 letibuya kubantfu baseZimbabwe. Mvuna Motherwell ucuke lithimba lelitawubuka lolu hlelo. Explain to me that for the visas they received 4,000 applications and for the waivers they received about 6,000. Looking at what is still coming and the amount of work according to their plan, they advised me that it will be better to give an extension of 6 months. Tibalo letincane teticelo tikhombisa kona ukuthi bantfu baseZimbabwe bahutfula tinyawo ekusebeniseni lelitfuba lekutfola emaphepha latabavumela ukuthi babe kuleli ngalokusemthethweni ngekufaka ticelo tekutfola ivisa nalamanye emaphepha latabenda ukuthi bahlale kuleli. Ngikusho kwachitando Takhamuti taseZimbabwe tiyasaba kusebenzisa lelitfuba njoba tsabela ukuthi ticelo tato tingahle ticitfwe. I think that many ZEP holders have now realized that they don't qualify for critical skills because the critical skills list has changed. It's become more stringent and harder for people to get. Inhlangano lemele Takhamuti taseZimbabwe letinemaphepha ekuba kuleli inguletinye tinhlangano letilwa nesinqumo saMotherwell enkantolo. Kuletinye tinhlangano kufaka ikhatsi Helen Suzman Foundation, iZimbabwe Migration Federation neZimbabwe Diaspora NPC. Tom Sithole lekungasilo ligama lakhe lekutalwa uthi sawulindzele kubona ukuthi ngabe iNingizimu Afrika itambuyisela yini emuva eveni lakhe laseZimbabwe. It was not a walk in the park to get the permits. You had to qualify, you had to not have a criminal record, which means they were looking for good people. Litiko letasekhaya lehlulekile kukhipha imininingwane leyanele mayelana naleticelo leting-9,000 etifake Takhamuti taseZimbabwe. Tisebenti tamasipala weMbombela letinzatfu letisolwa ngekukhwabanisa kweba nekushushumbisa imali Tiniketwe ibheyili yetinkulungwane leti-15 ngamunye bobathatfu bebavele enkantolo yamanje eMbombela eMpumalanga Thaba Nkhumalo noNhlanhla Matheka kanye naNkosinathi Mahlalela basolwa ngekuba ingcenye yenhlangano lebukene nebanikati bemaloli labakweleta tigitsi temarandi temtsetfo wetimoto. Tikulani tase Motherwell eGqeberha setinxuse litiko letempilo ukuthi litakhele umtfolamphilo wesibili kulandzela ukuthi lo lokhona ugcwala ngalokweqile uphindze ushote nangetisebenti. Takhamuti lebetihlala endzaweni levama kuma imandi umalinile setisusiwe tabekwa NU 29 lelapho ke lo mtfolamphilo lomusha kudzingeka ukuthi wakhiwe khona. Phume ndizothatha itreatment yami. Diphume endlini 3:30 ba akulaleki. Lena yimeko enzima kulungiswa yewana nabanye abahlali bakulokisha seMotherwell uze ekliniki nanjengoko lusuku lwakhe lokuthatha amayeza ezigulanganya ngekiyo badele inqela ebandayo ngethemba lokufumana amayeza. Ndimuntu oqala ufika apha 10 to 4 bakaloku ndihamba ngenyawo. Ndafika ndabheka nalapha ndindodwa. Kwaye ayinguye yedwa uAnele Jewu umke endlini yakhe ezinzweni zobusuku efuna ukuqinisekisa ukuba awafumana amayeza akhe. Ngubomi siphela kuba thina bahamba phakilini thina asinabudongo xa kuthiwa ubheka ikliniki awulali nolala. uGeorge Titana nosele mdala kwaye ngaphilanga naye ulenxalenye abantu abalinde ukuvulwa kwekliniki.
Kuyagcwala apha anagcwala nje kuyajikiswa nojikiswa. Kuthiwa ayikhona sasebenzina nelinga namhlanje. Mele ngoMatshi uzapha eklinika uba ndiqala uza kule nyanga ipheleyo. Ndalapho ndathathwa ndobekwa ngasemva andina-treatment ngoku. Isebe lezempilo lithi libeke imali engange-R700 million ukuvala izithuba. Isebe liyazama phantsi kwezimeko zokushokoxeka kwemali ukwakha amaziko amatsha, ukuthenga izixhobo zonyango kunye nophuculo lwamaziko akhoyo. Abahlali bayakhalaza ngokungakwazi ukufumana amayeza kumahamba nendlwane wekliniki. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba leli kuliviki lekubungata kubhalwa kwe-will, ingabe wena ngekubona kwakho kuyini kubaluleka kwayo? Nawo ke mbono wakho. I-will into lebaluleke kakhulu. I-will iyasida nje kakhulu. Umuntu nasekashonile akakhona ukuthi ikhulumela, kepha nangabe wayibhala le will iyakhona ukukhuluma on the behalf. Siyindle emnyama besinayo i-will yethu nje lekwazi ukuthi inkosana yona ethatha ifa ekhaya. Kodwa ke njengamanje izinto seyishintshile, i-will iyadingeka ukuze sigweme imibango engaba khona emndenini, noma sazi ukuthi kuba khona futhi ukuphikisana nayo i-will noma ikhona, kodwa nje iyasiza kakhulu. Ibaluleke kakhulu emndenini ngoba isuka ivala umsindo lotawuba khona nangabe umnikati wetinto sashonile. Lena ke mbone babukeli iSABC angekithwese ngikudiphendula ngayo. Kanzike nasibuka athi makethethe imali sifuna ukuthi irandi lehlile nalicathaniswa nemali takulamanye amave. Lirandi libita 17 rand 48 cents nalicathaniswa nedola laseMelika. Pondo waseBrithani libita 20 rand 8 cents, li euro libita 17 rand 45 cents, lipula ke libe 1 rand 33 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $1,663 li ounce, platinum ibita 914 rand li ounce. Wela longa kahlutwa ubita 91 rand and 14 cents umphongolo. Kanzike temidlalo umceceshi webafana bafana Hugo Bruce uthi bawakhethe ngenhloso yokubuyisa kuThemba ecenjini lesive lamaqembu laphasi labatawudlala nawo umdlalo webungani. Ibafana bafana itawudlala neBotswana kanye neSierra Leone evikini lelitako. Ilicembu lesive lehlulwe yonke imidlalo lemithathu lelidlala nemaqembu lasenzaweni lephakeme nakacathanisa nalamanye amave emhlaba ebholeni letinyawo, iMorocco, iFrance kanye neGhana. Kanzike lomceceshi wekutsabuka eBelgium umemedele badlali labange-23 labatawudlala imidlalo yebungani. Kuthi Themba kwelicembu lesive ibafana bafana kuphansi ngemva kokuguciswa kabuhlungu licembu leMorocco ngemagoli lamabili kulinye ekuhambeni emidlalweni ukuhlungela indzebe yeAfcon. Baphindze babhacabula kabuhlungu boshampiyoni bendzebe yemhlaba iFrance ngemagoli lasihlanu ecanzeni. Kanti baphindze bahlula licembu lesive laseGhana ngeligoli linye ecanzeni emidlalweni ukuhlungela indzebe yemhlaba. Playing against strong opponents, it makes you stronger also, yes, but you lose. Yeah. You lose already 5 times now. When we played, or when we should play against a big team again now. So you have to stop then, because it's not good for the team. It's not good for the players. It's certainly not good for the coach. Leli qembu lesive line badlali labasha lababitiwe labafaka ekhathi melusibuthele izilungu nosindi. Luke Leroux nasibongiseni Mthethwa lokubadlali labadlala esiswini. Zakhelele pasa lodlalela licembu leOrlando Pirates umgadli Mihlali Mayambela kanye naGaugele Sokhota lokudlalela licembu leKaizer Chiefs nabo babitiwe. Kanti nesihlabani seMamelodi Sundowns Themba Zwane sibuyiseliwe ecembini lesive. Lokubita kwazana ukuthuse bamfula abaningi ngemva kokuthi umceceshi wesive Hugo Bruce angambiti ecenjini solo athatha ematomo. We can have two victories. Okay, the confidence within the team will be again there. The confidence of the people will be again there, and that's we have to try to achieve in those 2 games. Ibafana bafana itotholana etune licembu leSierra Leone mhla 24 kanye neBotswana mhla 27 kulenyanga lesetulu eFNB Stadium.
Sitibeka lapha ke talamuhla nasibetitolo sikhona simo selitulu nisale kahle.